Rong mandu pathuak lamalong sip sidul awareness apen majoning ajai me kedeng pong. Nizang khari banglong lakha ke thom chinthong constituency arlo chicken ps ke parlo rong mandu pathuak lamalong APHL sirat charia song hin pen sip sidul awareness apen majoning ajai me paman pon. Bangso jai me galong APHL si central committee hin pen lamjai sarpo angtong tigathar Samson Teron Rajan Timung Kursing Timung Bikram Hansi anpar taklem rapet ke thekeding atum chetong dun rinti. Jai me galong sip sidula puthak aduya hoya puthak lapen ke bangji MP election kilik jahut koson pensi APHL sia song ben kechipai ponji ma puthak chethan chimum pon padu songse majoning along don pharu isira thomke bran erke batum congress lapen BJP afaning ka chethi kabya jok mena song pensi osi APHL sia long chipok dun rinti puta pachini pon chenthong pen long ki binang kilo birta malong news Mesti arlo dak rong mandu klamalong dak chinthong constituency committee pen patir pi pon sidak kache paham phang amai la pen sirok tong mai padopon lo la bang so mai long bang pini kato be don pharu sira thongke ba cricket arabi ke pini chet dak jakon nang pidun pin che ham phang dun lo sidak don protang te dak dolang nasila bang pharu sira thongke ba cricket ko bang ali dok piglang sidak birta ke long bang ke damtang MSC election of hot PHL se to mang ke dak ngar pikhang yang pu nasi pini bang dak isi dakarong ara si dake plang si oi plang son si pini dake theklong no si letung song hin pendame la ke ningarong pikhangjang no ta si ni ke damtang ni ta pu vertiti dak ile tum aphai ke chan dak so song long mai thai kado ke chan la bang ke la ke ki haiji ang thekangjang no la ke la si kado be pini kar biang long rat dan ke lang don tum an phani ri pen ka chuning ri ji bang ke haiji ma hai he ma pol alam mang na tum ninga lo sata ningi be biri ke chan no putang la ke haiji ang thekangjang no la si nang le tum si tame la so song phan ning thek tha la pen ke bang ji la MP election MLA election la pen MC election ho bang na tum ang kur cha sak thip pen la so song na tum pen na pe hai tum vek tha pusin ni tum ma hin pen bang ke chuning ring tum lo la pen nini tum laso nona puson amaya bang kene tum ningkan arjon ta lake ingtonte lasi dak chinthong homosti te pubang kali dakar biang no lo homosti inkora throk along sita meni tum rong sorong bodong anta doni don thom vere dosta don vere dosta ni tum hin kan bangke ka humri bang ingtonte lo ni tum ke mang bang la hello dak karbil la pen tribal avut ke do anke e pak tak kamatha thekser bang loke charlin henta paprang pik bang scientist kiman tuman dadu bang hala tum ta non reject eloke reject bompo det along ke government tum jong si functioning pame me claim pame me chari pame me pote reject bompo lasi non kar biang long ta ni tum APHL si tum ke ton lor non MP 2024 ke di tum da reject nang pudak pen apen reject vek pu apen kar biang long arat tum ke non ke atok anu da chini adlo BJP ke lake bepars nang eklen ke jorlok nang pidihanggi beng na jordet lo ason da taxi ason ke jordupik di non da he ajat ason da halajak central government lo anda ke jorlok apot si corrupted party lo lake lapen kiduk aso tuman ke kipuke kiduk aso tuman kang thurji positame kiduk aso kali inut bahini atuma fansi ke paplang party bina kasi kiduk akhe tum ke tum reng gun elake kasi nile tumahin pen ke BJP a party tuman ke tuning rong arat pan tuning rilo itung vote ki pipe dia ja fansi atima hemprek ta itu manang chaklo hemprek ta na pipe dia lo what else non ajata avelo laso posi claim thek thelo na non ke do bom MP MLA tuman ta cheplang plelo lake rural laso posi non itum ang bong pen chingwai pames ile tum hemprek a farman $60 farman boreng a farman development educational system ado ka institution do antame ile tum claim pon poi PHLC haidate la pen wes nanang langlo ile tum jasmet di la munit kidu density of population langlo te itung high peak 2 km 3 km pensi hemi hum de ase kopi posi son cheplang ne pulo tangte institution ang setup e ladak medical college nang binang po de engineering college nang binang po kapre college nang binang po la an si ilitum is pentawang po ladak nang charlie jepan la pen ahin pentawang po ilitum bangke la automatic west karbiang long tame itum chingthur pon po to ward ami tum po non bangke ile tum institution ai da wan dekhet ke la no ya lama la sini tum APHLC hade lote ni tum la hai anta mi tum claim lapo west karbiang long abaha panta langsung something to Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.